20 zanimljivih činjenica o Twitteru. Činjenica broj 1. 350.000 tweetova se objavi svakodnevno. Činjenica broj 2. Twitter ima 310 miliona aktivnih korisnika na mesečnom nivou, što je skoro isto kao populacija Sjedinjenih Američkih Država. Činjenica broj 3. Oficijalni nalog @sweden se daje svakog meseca slučajnom korisniku da upravlja njime. Činjenica broj 4. 2013. godine lažni tweet je privremeno zbrisao 130 milijardi dolara s berze. Činjenica broj 5. Jedan dan postova s Twittera je dovoljno da se ispiše knjiga od 10 miliona stranica. Činjenica broj 6. CIA pročita do 5 miliona tweetova dnevno. Činjenica broj 7. Justin Bieber ima više pratilaca na Twitteru nego što Španija ima stanovnika. Činjenica broj 8. Američka vlada je kreirala klon Twittera za Kubance 2011. godine. Činjenica broj 9. Facebook, Twitter i New York Times su blokirani u Kini od 2009. godine. Činjenica broj 10. 44% registrovanih korisnika na Twitteru nikada nisu objavili nijedan tweet. Činjenica broj 11. Vest o smrti Michaela Jacksona se širila brzinom od 5000 tweetova po minutu. Činjenica broj 12. Pičica koja je simbol Twittera se zove Larry. Činjenica broj 13. Prema Vatikanu možete smanjiti svoje vreme na čistilištu tako što ćete pratiti papu na Twitteru. Činjenica broj 14. 90% korisnika interneta ne koristi Twitter. Činjenica broj 15. 2012. godine predsjednik Venezuele Hugo Chavez je nagradio svog 3 milionitog pratioca na Twitteru novom kućom, a to je bila 19-godišnja devojka. Činjenica broj 16. Barack Obama je imao najviše pratioca na Twitteru od svih svjetskih predsjednika u svojoj posljednjoj godini na vlasti 2016. Činjenica broj 17. 2016. godine sud u Saudijskoj Arabiji je osudio čovjeka na 10 godina u zatvoru i 2000 udaraca bičem zbog promovisanja ateizma u svojim postovima na Twitteru. Činjenica broj 18. Prema jednoj studiji, Twitter izaziva veću zavisnost nego cigarete i alkohol. Činjenica broj 19. 2016. godine hakerski napad na Twitteru je otkrio da je najčešća šifra njegovih korisnika bila 123456 i da je čak 120.000 ljudi koristilo. Činjenica broj 20. Twitter ima dovoljno novca u banci da funkcioniše 412 godina s trenutnim gubicima. Za više videoklipova pretplatite se na kanal Pantopedija.